Pagkakataon Yesus na solihon Kagakataon mo Isang lindo di Yesus Kaya sanong kaswabon kumadati din sanan. Anaw misisa takopod iswang samayang. Kinarahingan iswang kerjaan sorga. Insan po dot oto odihay tu kanu do patilambus dot kemaktian dahay dami susuabiti. Kisom dot sayra na pod embulayan dahay pira-pira hot panambarasan dot kaswabon bayno nga moidah dot popapurimon dahay gisom dot tumilambused o girot dot pahingigit di buras-buras no tumano dia. Tinasambayang dahay iswang aran Tuhan Yesus. Amen. Kung sikaw do kapagyampayan dati kaswabon na bayno atumbayaan ako mamarayo to kinarahingan tu kano kagud kapag isiso dot iswang at tinimungan keke armi susuab data daw do bayno. Bayno 30 hari bulan 9 hari Kamis. Update kasari na taod asilapan. Miyampay dot magay timpu. Tilambusan dati dot sumuang iswang pelajaran hingga tulo na po panambarasan dati bay na nga walay rogon. Tuhot na pati kapagulo nga hinggo o gumurogon. Hinggo maagumurogon. O gumukantorogon do hinadakaw ko. O gumurogon do hinadaerah dako ko hitid daerah dahay. Miagal katudi. O gumurogon do hinakampung do kayo ko hitik kampung dahay. Harohot sangulo na pong kotbah dat ay narangaw ko. Ako po na kumbala mo, gihumom o tapot ko amoy binoros di siya. Tu, kobasan na pagyatit mo ng boros iti nga, may galiti mo. Kanapod orono buhat ka. Yati nga asaro mo tid may galidid sa irad mangimbulad nunununuhot ay man boroso. Iswang eskola sabat. Kobasan ng iswang eskola sabat. Tumanod na patulisan do rono buat nga ka. Kobasan na takod may galid di. Ay isuang na po did. Panambarasan did pungkot badi nga. Kano po siyo. Tumanod na po. Tulisan do rono buat. Ginumo na po lorogon ka. Nga iro na gid. Ako po na kumbala mo gihumam ay puintapot ka piyo kamo. Ginumo na po lorogon nga. Kointob ko na po tit round the sakot to hito pumagunan. Yun lo na ginumo ka. Tuk asapaw ti pamag Maganak yun lo kamo kakago. Na po na ilanom pa yung kukuro. Ulom maganak ko rogon gi. Tuk maganak ko po di rogon. Oy. Tulun to ko po tudi maganak ko rogon. Nga ano po nila no maganak kamo. Mahadan do miyagali karabaw to iso no tanak son taon. Kadano do tiyagali wogok. Insan no maganak kartong hopod. Jadi paguhatan po di nga hinggo mahaot o gumurogon. O puri mananda ko o gumurogon hinado ko kamo. Haro pira-pira hot kamoyan datulundat ay tiyon ng dorogon. Walay rogon. Haro na'y karait dot
katumbayaan na pod itulon-tulon na nakapagulo, nga tiyanan na poragon nga ihilot tudan-udan da waig. Iri nakakuhaan dat kagumuan na patulon nga amo mo say walad ihirid tudan-udan da waig. Nga daho na pod kapurimanan kakuhaan na pod amoy pumonsay walad hirit tudan-udan da waig nga lumomok tayo kinayano na modasita kondod ahumputin di walay. Nga katumbayaan na pod tulon din ako pagulo-gulo nga ilo na po tudan-udan da waig nga tiyanan na rogon. Na haro nakapiyahit ay monopot kapyo dat haro na tulon na monopot kapyo ina po tudan-udan nga tiyanan na rogon gisambot ngayon nga inon do suro nga takanon rana-rana hirid rana-rana atumbayaan ta kapatud miya galin lo ila na po tiyanan na rogon nga ila tudan-udan da waig. Ihati dodon do atumbayaan ko po. Haro nagi katumbayaan dat tiyanan na poragon nga ihiri punsong tana lipupudyo kawokon. Topot ka punsong tana na po nga tiyanan na rogon. Tok kada ko ungoy pinsalakan dat punsong tanad. Tiyanan mo ti rogon nino ka. Itanganak nga ano katama mo'y sakay. Kumbal kud insan ihino pa'y baku-bakod igitan ko dan tulon ni ma may naigit. Uli akod insan nga sinumakit ako. Soroho uno dihit numan ko karadyaw di kadaw. No kasungalo kud punsong tana nga hiri na mimbulay na nga iginawod. Ay sigog ka din mo maangkop ya hirogon din no sungalat punsong tana ka. Nga sira na pod ngonto ko ukado iri. Adoy anak ko uwakan na po ay nakuroh tu borosan da tulon dat walay rogon iti komon da punsong tana nga sumuni gari mo. Gumayo. Akoro po sumuni. Ino po kakuan da sumuni nga hari tanay da hiriswang. Hari tanay. Ungkudon po natin tanay kakuan di sumuni. Iri na din. Pamusaro ko nga ay di mo da si rogon na tanay. Tu walay rogon kam tanay nga hiriswang. Asangalot tanay do rogon. Paing kukura ko mo yan da nunok. Takoy atumbayaan nga apiduay maginaw. Takoy atumbayaan nga apiduay ginaw. Imiyagal ko maju atau undur ka. Harohot ako no kayo kumbal hinado kayo hakininan nga ay harati sanggua sa nunok. Kobasan pag tinunok nga mo'y sakot iti kayo po. Kayo da komanda pohon manumpang itinunok. Jadi haro diti sanggua sa kayo. Atamahan da tulon may panagad. Kirogon ka. Itinapodi anggota dati nga magakon. Kuha tumbayaan nilo ka. Ngosyo tagado. Natagad ni mati. Nga tok paginda si Andy siya tulon. Tok nudi ka piya di siyalad. Tigiton tu katama to mo dami panagado tilo ka. Nunok.
Nga katampuras tiga kakitanana, kakito kono po kapya dinunuk ko arambung pagi, ay kanumin kanuminto nga kumarat-karat akon pon da sosongulun, o tuwong-tuwong nam o tuwong-tuwong bagandad oli ko panidit kinagagay a dinunuk mo. Iri nandad haroy tulon na mo'y pansurong da hiri, mo'y papalitakan nun. Umano pang harapay ko tumayaan dat tok harmagiyon-giyon iti ka. Ay say pisuayan nila nunukom kayo tagayo. Umano pa nga katumbayaan na patulon nga tiyonon tagayo nunuk nga tiyonon ni rogon. Paingkurahot kalabangan tokom kaubasan to kuno mo da si kalabangan. Yoho nga mo da siyo kuy. Da nga daw okon pundod inapoy kininon nga nataraban. Kayo-kayod sang insuni. Kongay to ko na diri. Kongay to ko na diri nga da nga daw. Labi po di dongo tuwang to ko isay da kumbalo na tuwangan mo gindalan. Karuba na di pundok-pundok. Undorang di rumasam-rasam barihat-rihat. Kapasik kaswabon nga lobong lobong ikinodopon irin ka mo natulon da rumah mura. Ti lobong kalabangan rumah mura ka. Tu pirihim mo dop isay na po kauyo mo'y odop pirih. Nga oy maya ano kuno mo tidit mantamong kalabangan katama to mo di siyo nam ayson po pisuayan idit ihirid mantamong rumamayat. Paingkura ko piya dila did kapurimanan to kawulon tamad. Iyati no po ay orikot to ko guguntalaw to ko. Haratulon mi dupagun mo'y to ko po intong katama. Dawlo na gidi mo'y igit. Harati isuot ay pailihandot ay susuay di karangahan panambarasan ko sabon bay no harati isa pailihandot ay iti tangotiyagak. Minanapot na kapiyad ay itinapot tulon iti nga mangilahisyo dot haray nangkud itinapot tulon dot minidupagun iti nga tumungag. Mantad ko mangilo inapod ihirit ihirit tunturo dot lapap ngon nedi papintay dahil dit locheng marigi akon ko loncheng nga asaro iho nga asaro akod locheng kad it tumano di pangingidya kapiya lagi locheng ngon di papintay dahil tunturo lapapot locheng mongilo tapatin ako kapiyo momogiyom iti tulon dat ayt kipinuhobo tumanod na pod dit ay pinintalangan idi nga manguni lunsing kling kamangunihom inaponda himantamong ngoyon na siya intangay nga hiri kasari itulon mo ay nakagoy siya odop kling kamong ngoyon nakagoy intangay tumanod na padidit ulasan na padidit kadjian idi nga
oko ni katumungag nga miagal ko itinapugiat tulun iti nga mantada tuhat-tuhat sikero papailatan ti lo nga alahid na po nga imiagal ko kasimban sumimban kumaah ti lo irin da kakiringi lunsing. Miagal lo padit ikan bawlo tu komonda tulundat musti man gayato manto kana pagya gayato iri nga harut ka mangarut ki lebih kurang nga iyod jadi sangilatan na pat ti lo alahid na po nga kumaah ti tadim iri na manguni ka iyod kadi kinatutukan di kajian iri na matukakuan ay di modda si hitulon nga iso kagoy komoyon dat ay pagindasihan to ko mantad ko ay borosan dati tiyonon dorogon walay dorogon nga itit walay dot nangakalaid ay sa tulon. Lobi ponod agay lobi ponod agayo hiwalay agayo isanganu nga ano hino tuk ayso mo ti sanganulo ka. Kada borosod ilo walay dat laid itip ya walay dati nga ay haro hiti idhok kapurimanan mah ako no kailot iyo kayo nga itinupot design iti kaboboyuhan iti pumunsay dati walay nga miloh do mumunsed kapuriman tokod miagalid dit susuay ni kayo nun. Hari mo tigay walay sumuang ka na po nga kapuriman kad dit asam bahangi walay yudit anaaw. Hari walay sumuang ka nga kasuangan nagidi walay nga miagali harurugon. Okon iko purimanan ni mo tumano didit design ni di walay. Nga itinupumati ko mo yan dat ay pagun mo lagi. Rumah borhantu Tapot ko piad harurugon Guntalaw dati nga siumbali madit mongilod tapot ko piad hara kamo. Jadi inupohit oray tanda ti dito nga miagalot lobi kepada iti kampung-kampung. Paingkukura ikabandaran. Komo na pwede nga ibandar po maaysa na walay rugon. Dahil na po nang oray tanda ti dito hiti ngay kampung-kampung. Tudan daway kayo tangagayo walay inakalaid kalabangan paingkura di ikabandaran. Nakumbala ko nakarangod haros ang ulunat minanarita pangalaman di siyad sabat sikula sabat yelo may ino pa topic ka anta kanidi nga karait ako din ako ilo karait ko piyo pasalorogon nga ba may toko ila ayom hinggo walay tiyonon dorogon do hiti ko kompungan ka ina dito nun hilot tudan do waig hilon nunuk kano hilo punsung tana korikot to din paingkukuron do ibandar hinggo po di tiyonon dorogon do ibandar ka. Haron itumano do pakadi di numandilo rito nga walay no porogon hiti bandar nga hondia hilot hondia karaoke kano ilohodid pub kana kagya ilohodi sosolokoyon kano topat tu garit yun nga miagalidit otorimo hidatiri iya din hot pamuhandaman dati
tion dorogon di timpu-timpu dan nakatalib. Nga haro di ti kamoyan dat ay walay rogon dat modern no komodan. Mia galat ti walay tangolun. Ino pa gulup nga poring no. Upgrade papan no di. Upgrade concrete. Simin watu ngay no di walay bayno. Takkan la di ilin po walay rogon nga tidak upgrade. Hilo ikasari tudan daway. Hilo ikasari nunuk. Hilo ikasari kalabangan. Tumbayan tokod iti walay rogon nga update ni kadaw. Panggung wayang ki. Kumbal ko mo isuang panggung wayang ka. Iboros ka piyan ako kumbal ko mati. Mangilah ako ko piyan. Otopotika to ko piyan. Ako kuro mangyak piti ko mo na panggung ko. Ay ikaw mo natulun dat sonong ka. Nakumbal ko piyan mati minay suang minay pangilo. Ay sonong mati oy. Nga ano gidi ay landat iri. Sigo gadid rung kasip di rogon iti. Nga ako maminsuho mo ay. Sigo gandat tokono mo insan to ko dit asangkat dat udaro na po di satu dewa na DM ngayon mintong ino po di pinatayang nga kotbah kiki Armin Susuag. Buli karitia di. Gayo gyan do. Kosuang kapilor na hatus tulun. Pingkuro dadi ritia di. Hintay ka ino po hit pinatayang nga seminar nubuatan. Sa ino po dako mo tempat panggung wayang pengka seminar nubuatan. Tu aram itirikohon nga tuk miagala galid dihilod kapal tarabang tirikohon. Modop harangay po yan hanut minuman. So nong mo ti oy. Nga pengkukura makapiir Pengkura da ko to saraw. Ya ko to it asarum mo. Itinapadit rumah modern daragon hinggo walay dati. Iti walay dati rumah modern daragon da timpubay no. Oduya ikantod itinaparuma modern daragon nga hilo no ngay ilot supermarket ilo kakadayan. Tu intano po dati ino pa kinenan nga di nga guumo na pa karaton do dalan. Gereja mila kadat rumah modern daragon gereja. Kakun kau gereja dati hiti Saba tuk kirogon mo ti gereja do hilo ka. Nakumbala ko kapiyad pinakitod sangulo na tambalot. Gambar antakan na po tim ay sa tulun da hiti gereja ka.